رحمتي براي ما يبشو بو ام بيج برابون يبشو بو و ينانجاوي بشو جابو قرآن شش ما ختم كر زعف يعني رياضيين رجي هي ولو بشوك بوجي بخدا شيرات المتكن البامي جمت تبع عتاج رحمتي بافي مرجو ودو هياوا جابهم تجار كيفا وجوا هاي كلمه كلارنين اسلامي كينا جاي تمام بو بريغو بدنياي البام الجن انا كاتبنا كشتن بسمامنا ما تحبسي دبون الميرديني بسمامنا ما الميردين تحبسي دبون ديام بيب حامله بو طبيعي قوي زماني خونا جيت ويكي ونديما قلتو خوناوي او كلمه قلتو الجندي ويك شبها ويدعوا دين بكا بيشتي هاتا باطماني معلومه شو مكتبي لفيدري شو إلكو قول فر خلاص كير شو أورتا قول جلسيتا خلاص كير يعني زعف الرياض دير زعف ينانجاوي زعفهم بيشتي شو مردين سي صالة المردين جخون ده صورات شو أنقرة سياسات بيلغو فاكولتا قزان مشكر بيشتي قو مكتبة قزان مشكر مكتبة خوند پاشیا ساله تبی دعوا في شریعت کر دعوا قرآن کر اسلام کی بخودین الترسیا سری خوجی دقريا الجندا الباجارة المزرعة يعني تجيها بولاد قرية بسري خوج دقريا هيك نترسيا شكيت جو إنسانك يخرج على تشت بيشام برد هذا تشوي تشتي تبينا إلا نما منو قلت نبينا بيش تشبير رياضة تبي ببينا جو عملنا الترسيا وش ديني خورج شالش خان بو ولا براي ما بتشوف بو وحتى جو الصاف أجبرنا زماني جو شهادتاوي روك بو بارك روك ما بو جمرة شار حب جملك دوتري وتيكري دومالي الجمال حاج محمد دانيبون شار جملك هر شارجي خطة كسبي ويكشين بقول أف جملك كيج مرة شاندنا عجيبة جمرة أف جملكاتنا طب بدوي أثناء ده حكي يقولوا أسبرنا تشتغل بدورسي بقول فا أجي غيدي ما جمرة جملك شاندية شار حب جملك جمرة تبون بشتي تبي يعني المكتبة يجي مكتبة رزاب شالشخان بول باطمانجي باشخاني زاروك أبو باشخاني بخدي أور توقليجي وإيش بقوليجي معلم تشان دبي حاج محمد جبافي مرة ده جارة أو كاتنا شو مكتبات شوية تقدير نام جبافي مرشاندنا دقواي كوري هالو شالشخانة وهالو باشا وجوالي خور رزاب باش بو يعني جوالي خور بأي باش راد برون بأي نباش بونا بير هيج تيكلين أذكر بأي باش راد برون دنيش و إجا أب خد تعالى اشتكي بالقدر إنسان ده شيكا إلا وي بيجي اشتوي قوسي صالة المردين جخوان وشو عن قرق مكتبة قزان مشكير سياسة بيلك فاكولتا بالجيل فاكولتا الويدرجي مكتبة أخوان وبشتي وهاد دعوة فا مكتبة خلاص كير خلاص نكا نزان يلا دعوة فا إشاكر دعوة شريعة كير ودركتها ميداني قند بقند مع على تدا برنامج نقول لك بسري خوش تقريان التصيا يعني وبخدي جماعة شراجي تشيدربو أي لا آخر زعم باش بو جماعة تبارج باش بو جماعة تمام ربع تقول هي أف قرار شاشة درنا كد من تقول قبات مش بكين طبيعي معلومة بري وزماني أو تنبو تقول قبات مش بكين أشتري بين دو بهي والوباش ديني ورا دنافا ما درنوش تقول بيجن تقول خبال منا رياضيين جبوا نزانبن أمي بمرن أمي حوجي خداي خبنا ما هيشون مساج بوجو هيا وشوابا يعني زعف تشتي باش دوتن أخلاقي أما تشاو بيش خوشبو أخلاقي زعف خوشبو أخلاقي خوشبو أخلاقي جمارة زعف باش بو
وراح ماخذ امجي هذا بابي امجي زابجي حستكر بشوفوا بابي مزابجي حستكر لقون جي لسه بهوال مبالي خور تدين قاب تشوش عم القرآن قلنا جارنا شنو بر حيوان ميوانا يعني لسه تشاوب أما يعني دويز لاميدة تشتكي نباش تنبوها شقة تشتي أبو إيباش تشتي نباش تنبو ودين دار بو مش ديني خو حستكر وزلامك نفساوي تنبو بقول نفس الشيطان براي هبن هيا وجوها بتجار بر نفساوي تنبا راح ما خذي مري حاجة لي بها ما حطت بس باش وخذي حتى جو الساق من جبيرنا تشتاقوا يعني أسبي زانم ومبهيست يعني أزي بيجم تليش خبرها مش فيغا قوت أو اختاقوا تلي ديام بي بحامل لبو إذا الميردين ملاك تحبسي دا يايك يقول ديا ماش تحبسي دا بو أريه دبي إيفاري ديام تخود دبينا دبي جا سيدا دبي سيدا دبي إيش بيلك جيراني ما متخود ديا كسروانا كان نورلي سرسري ويبو تدي برام زح بيننا ديام مش مردود كسروانا نورليز يعني أباش أرتيبو إذا بري زماني بري تقول كسروان إذا أو ملت بيزاد بي والله أولادك خير لي جواب بيلك رسيب با أما بابيم إنسانك يزدح قنجبو إنسانك بابيم ولكي خدا بنجي إنسانك قنجبو حما حتى قصر حماوي هبو مسلمانيا خرجي يعني دوي زماني دا دوي وكذا كسوا كيتنبو تشوت ولاجي الميزاي لين تشو إذا أبي إبراهيم يعني وقتي قلت لي أزي إيه باي هفدينا أو بيشام أزي بايبون أم هرد وكا هفديبون دشو جم الله مالي قندي ما قرآن تخون دقو تم دقو دشو بر حيوانا دقو ربا سري حيوانين بروني مقابل يقول حتى زم قرآن أخو بخ نزبين بقي متى دشو قرآن دخون ده تبام دقو تم دو ترمالي جبستي يقولوا يعني إنساني أما دائما يقولوا نتشتغلي مالو تفكراي هبو زح تفكر تستا بيجل شو نزان أما لو زح تفكراي هبو زح بلو نتشتغلي كثيرا وقتيقو هاتا بعد مالي خستنا وقلجي قد هاتا مالي زوقلد هاتا مالي كم سري خدكر بيلك الجيراني ما بقول لها وقلت تسوقلد أكتكم سريتا وخالتيكي قلت تشتي إسلامي هالونا قلت تشتي إسلامية أما بعدين زحجي حستكر وديامي زحجي حستكر ويج زح قدريوان كد زحجوان حستكر أما دائما تقول بيلك قد حتى جوبيخو أرتميسكن خوشاني زلاما ندن واختيو الهندرو بن جامات تم دقو تمشي دقو كيليا سلام هاد الدريو خص دقو بشتغاليا ولو بشتغاليا وننرمبا جبو دنجيو ولو يعني قو بشتغاليا نرمو رسمي دليوان بوش دنجيو قنايش ورا خو ارتميش بكن خو تشارتشف بكن تأفتو سيا دايم المتكر وهذا الشيء يعني واختيو ولو قل جيت خون هما زحف الإنساني جينش إيه خون دفان وإيه بعقل وان دقريا ودقهان دنخوا وبارد تشتغلي وصحبت مهارت كير اشتغاليا خواش يعني حتى جد هاد دشو خطابيتا مالله خطابيتا جينجا الباسي خاد قريا البام الله عالمات قريا جو خاطريو يعني أو تبليغ إسلامي زوارد قوت الإنساني قنش دقريا إنساني قم عقلبو وخون دفان بون جينجون أو دقهان دنخوا لتكرنا حفاظ صورة وارد تشتغلي حتى جارك تقول شو مزوزانا شي تاني بشتري خود قرية خسي نطرسيا زح جسارت ليبو وقو هات قو ملطي زوزانا وحبكي سريان زح حشكا خبر سريوان دناتش كاري بي قراء إسلامي بو جبو خديد قرية القندال باجارة الباسيخة البام الله البا خندفانا إساني وخندبو تشو خطافي تهركسي الوان دقريا بوانا تشتغلي هما كيلاقو إنسانكي قو زحف أخلاقي خشبو جو مسلمانا رأي قو الحبي حقية تشو يعني بيها بديد كنو زحف أخلاقي خشبو الإنسان كيلاقو جبو إذا ما إسلامي تكدق ركاوي وقولو مجادلة بيرتك حبكي تقحري استنيداي رادبو
يعني تقول شما ام دعوة إسلامية تكن جبو إسلامي يعني يقولوا مناقشة مرتكن وحتى ببسي إسانكي بعقل زكاة زحفه يعني ما شاء الله يعني إساني بعقل نابا أيلام دسخت تننا وفيدا جنابن هنجي زكالي بو هنجي بعقل بو ولو مال دائما الدعوة بإسلام بو مرة وكاتيا غزامي سكريا از في دعويناكم براي قوتني قوت شما برايم قوات غزامي سكريا وجبوكو يعني تجي كيجا تشتكي جمارة بكا أم قونا والله ولو قو از ناس لبن فوترافية تلبروناني وأز رشوة شغلكي ناس دينن أمي تبليغا إسلام قرآني بكن أمي تبليغا شريعتي بكن ملطيمة مسلمان زحف دبن ظلميدنا وبرا ديني خناس بكن برا بي إسلام قرآني هرن برا جهل وغيري نمينن يعني برا تبليغا إسلامي زحف جمارة بكن دائما غاية إسلام بو قرآن بو ودغها كي دغهانا جامعة لميسكن قرآني بخينن بيلكي وبرخ ورتميس بكن أبو تبليغا إسلامي تكر يعني هذا أيلام يعني حمك زحجي حستكر ها براجي وخواجي وحمك متاجي حستكر دائما اللي زحف فكراي بسببه كيف يزحف بترجم مردهات هر كثير يعني هر كثير حستكر هر كثير حستكر يا نسأف إسلامي يقول بد إسلامي راد يقولوا تبليغا إسلامي يختزوان تكر كي لا منا يقولوا عقد كرن يقولوا بتسكيزوان قلت شما يعني يقول أم بحثا إسلامي تكن ون ترس تشتغلن لهما زحف الباعة هلما تقريا والجينجا جو خندوان دونا أو تكرنا هذال شخورا بوارة تشتغلي كيفا خزنارة تاني حتى أف جيراني ما جي جارنا بعد كلا جينجان تقول ورنا با معلامة أميش خور صحبتي بكن ويكي كنت يما فيقا هبو هيجي بحث كدبي والله حسين تسقاي سانكي قنجبو تسقها باش ودائما كيف اخذ مرة تاني ومرة تشتغليشي اللي والله موقف ينكر او يعني تشو بريا قديدة تشو هيج دي بيجي يعني بير يدي شي هيج بيجي حسين زح باشبو سانكي زح باشبو جي يعني يقولوا دائما تبليغا إسلامي تكر ولو إسانك زح باش إسلام آخر يعني إسانيو كي يتنبو وش كسي نطر سيا زح جسارة ليبوجي. بسم الله الرحمن الرحيم. Rahmetli Hüseyin Ölügül biz 80 öncesinde MTTB'de tanıştık. O zamanki Milli Tutarlar Birliği. Daha sonraki sandika seçimlerinde ben de TPO'da işçi olduğum için sandika başkanlığı için bir aday gerekiyordu. Biz o zamanki TPO içerisindeki Müslümanların bir araya gelmesiyle bir aday arayışına girdik. Ve Hüseyin Velioğlu'nun adaylığı üzerinde ittifak kuruldu. Tabii ben önceden o dönemin ehemmiyetini söylemek istiyorum. O dönemde PKK'nın yeni çıkmış. Ortaya yeni çıkmış. Çok geniş bir sol kitle içerisinden çıkarak çok hızlı bir şekilde hatta tehditlerle, eylemlerle, baskılarla bütün sol grupları sindirmiş, ağalara karşı aynı şekilde sindirme operasyonlarına girişmiş ve taban üzerinde, özellikle işçi sınıfı üzerinde çok büyük bir baskı oluşturmuştu. O dönemde Müslüman olan kişilerin bile gelip o baskı ortamında sandıka başkanlığına aday olabilme imkanı çok güçtü yani. Herkes kendini ortaya atmıyordu. Biz o zaman oradaki dindar arkadaşlarımızla bu işi konuştuktan sonra bunun ismi üzerinde anlaşmaya varıldı. Kendisi MTTB döneminde de mütevaziliğiyle, bilgiliğiyle, önemli tespitleriyle, hatta geleceği, özellikle Müslümanların geleceğiyle ilgili ortaya attığı şeylerle arkadaşlarımızın genelde o camia içerisinde çok büyük etkisi vardı. Ve ona bu teklif yapıldıktan sonra o ortamın tehditlerine aldırmadan teklifi kabul etti. Ben de o zaman onun listesinde yer alıyordum.
Ve sandika seçimlerine girdik. TPO sandika seçimlerine. Tabii o zamanlar bize oy vermesi muhtemel olan kitlenin üzerinde baskılar oluşturdular, tehditler yaptılar. Ama elhamdülillah o dönem birçok arkadaşımız bu tehditlere aldırış etmedi. Özellikle bunun payının rahmetli Velioğlu'nun dirayetiyle, bilgisiyle, cesaretiyle ortaya çıktı. Ve ben şu anda da bunu söylüyorum. O zamanki Müslümanların izzetli duruşunda da 90'lardaki dönemden sonraki Müslümanların izzetli duruşunda da bunun payı çok büyüktür. Biz onu o zaman açık bir şekilde hissediyorduk. Özellikle ben onun kişisel ibadetlerine de çok şahit oluyordum. Çok muttaki bir insandı. Hatta sünnetlerin hemen hemen hiçbirini terk etmiyordu. Onun insanlar üzerindeki etkisinin en önemli şeyi Müslümanların gelecekteki programları üzerindeki fikirleriydi. Bu herkesin kafasında soru işareti yaratıyor ve insanları harekete geçiriyordu. Bu tabi sandika seçimlerinde biz girdik. Bütün tehditlere rağmen çekilmedik. Ama ne yazık ki o dönemde de ismi Müslüman olan bazı kişiler evlerine taksi gönderdiğimiz halde seçim sandıklarına gelmediler. Bu tabi olabilir. Her dönemde bu tür şeyler olur, olabiliyor. İnşallah gelecekteki Müslümanlar da bu duruma düşmeyecekler. Ve ben şunu tekrar ediyorum. Onun şu andaki Müslümanların izzetli duruşundaki payı çok büyüktür. Ve bütün Kürdistan Müslümanları bunun o anlayışına, o cesaretine muhtaçtırlar. Ve inşallah Allahu Teala bu vesileyle onun mükafatını kabul eder ve cennetiyle mükafatlandırır. Bizim birlikteliğimiz döneminde demin de dediğim gibi Müslümanların gelecekteki izzetlerini koruyabilecek programlar üzerinde çok ciddi önerileri vardı. Bunu özellikle ulema üzerindeki çalışmaları bunu net gösteriyordu. Hemen hemen kendileriyle görüştüğü alimlerin olsun, bilir kişilerin olsun bundan etkilenmemeleri mümkün değildi. Herkesin kafasında bir soru işareti yaratıyordu. Özellikle Müslümanların geleceği, çünkü o dönemdeki Müslümanların durumu çok içler acısıydı. PKK'nın baskılarına hemen hemen yani toplumun %90-95'i boyun eğmiş durumdaydı. Ehemmiyet oradan geliyor. Onun için bu insan geleceği görecek şekilde ben dindarım, ben Müslümanım diyen bütün insanları dolaşıyor ve gelecekte Müslümanların yapması gereken şeyleri kendilerine çok güzel bir şekilde anlatıyordu ve etki altında bırakıyordu. Allahu Teala cennetiyle mükafatlandırsın. Ben tekrar ediyorum, günümüzdeki Kürdistan Müslümanlarının da onun o günkü çalışma ve cesaretine muhtaç olduklarını ve onun etkisiyle bugünkü izzeti elde ettiklerine inanıyorum. Müslümanların bu tür şahsiyetlerin kıymetinin bilinmesini istiyorum. سواء عليهم أنذرت من لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين
قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم من عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون فجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين كانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمله نكتسب في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين صدق الله العظيم وبلغ رسول الله الكريم سبحان ربي العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين زيادة شرف النبي وإلى روح آله وأصحابه وأمته وإلى روح شهداء الإسلام والقرآن الفاتحة مع السلامة الحمد لله. Şehit Rehber Allah rahmet eylesin. Yüksek bir şahsiyeti sahipti. Kendini taşıyabiliyordu. Olaylara karşı duyarlıydı. Bütün düşüncesi Şehit Rehber Allah rahmet eylesin. Yüksek bir şahsiyeti sahipti. Kendini taşıyabiliyordu. Olaylara karşı duyarlıydı. Bütün düşüncesi İslami hayata hakim kılmaktı ve İslami hayata hakim kılabilmesi için bir mücadele başlatmıştı ve o doğrultuda kendisine düşen bütün fedakarlıkları yapıyordu. Yani aylarca eve gitmeseydi inan. Çünkü sürekli davayı koşturuyordu arkadaşlarıyla beraber. Şehit Rehber cömert bir insandı. Ciddiyetli bir insandı. Hiçbir zaman yağcılığı, ondan sonra ikiyüzlülüğü sevmiyordu. Onlardan huylanıyordu. Ciddi insanları bulduğu zaman peşine düşüyordu. Bir gün beni çağırdı, dedi, Seyda gel, gittim. Dedi, Keki Mustafa Alkediri'ye. Dedim, abi orada 400-500 sene koyunları vardır. O Erzurum'a falan dükkana götürmüş. Dedi, adresini öğrenebilir misin? Dedim, evet ben öğrenebilirim inşallah. Dedi, adresini öğren, gel benle sen Erzurum'a gideriz Mustafa'yı ziyaret etmeye. Yani şunun için diyorum ki kafasına yatan bir insanı gördüğü için yani buradan ta özel taksiyle buradan ta Erzurum'a gidip bir çobanı ziyaret edecek kadar hassas bir insandı. Yani davayı yarayan insanların peşini bırakmazdı. Dolayısıyla yani davası için gereken her şeyleri yapardı. Şehit Rehber'in başka bir özelliği daha vardı. Bu da yani ders alınsın diye söylüyorum. Şehit Rehber dava için ne kadar para harcasaydı zoruna gitmezdi. Fakat birisi bir kağıt parayı israf etseydi, borça verseydi ona da çok huylanırdı. Yani israfı hiç sevmedi, gösterişi hiç sevmezdi. Ondan sonra dünyaya tenezzül etmezdi. O sürekli öyleydi. Allah rahmet eylesin. Yani gerçekten davasının adamıydı ve öyle yiğitçe, cömertçe şehit oldu.